who say meme bi su omunye obi a obebo ko heavy mem say ma ko heavy na ye amanfo ana akọ na se de otwiro din na bia ye nifa so mimi ginem sa belaba no. Okay, John Harry saw Chiana Yuri Doris and the wife to be set ahin ya Nicky, I love you so much. If you are ready to settle down, just do it. If it lasts long, hey, bro, from there I'm trying you. If it lasts long, it will be. Hey, boy. Then I pass out chile ya, which I say, "Oh, say me school, bro. For me, mammy, I did me a co school." Or say, ni tete and the tin when I say, "Oh, pass on you bit na, una worry no, na and chain na one and na." Who steady no hwe mo worry and maybe I'll pass or correct one no bet me ora I'm ready to saying and I say how long na say me bema and I say me or ba you steady who draw answer na ya worry ya me that say we say obi here me number o dey na dey man yeah kwa na o dey wa bobo enkrofo bebre youth no ya guy be friend me say on ne girlfriend issue be no person ka obem enti na ene wo kwa na o dey number na to jana na no mu no omu ya anadwia no mu frɛ mama frɛ anadwo a omu man so ye hu me kaka ye na toda sikuafo ye adwuma opon ya tie etiefo nyina ntie na obi ntie ni na yemfemu aba okay bema ehia oba obewa na e day one dana ohia no obeware o enne na wuhia me no so obeware me a adana wunim dana wo oba no o first day o kasa o ni ya obeye no ema bema no obeware wa echi na achi no uniqueness bi wo ho a na se o hwehwe na so hu saade no a enye de wo koye ni wo fie de wo koye ni wo fie ni de ewo ho ayese sebi obi se enema fa Kristo okay on se sorry Kristo ni be ka cho se o fa Kristo wie ewa adwuma o koye wa na se wa wo ba to ho ne enena wa wo no afi wo kotete no yeah ama na nyini okay wa wo no sa na be ma hu oba so opena wo hu wo na de one no obewawa na say de wo kan o pese o chemu say me ye bema me hia Peggy sabi Peggy me hu uniqueness bi woni mu na mum sinto kakrakra woni mu a afei na me ma befa no se ade no na appearance day one no achew me wa no afei na ukoye hu adwuma enema bi e hona na mpese beti ase yes okay enema bi wo ho a se enye day na wunim no wahu no wakasa awon se ayese wokota atade esen baby atade esen ho yi efe kama achew pa ukọ ho na oso atade nim ye yi no ne texture no ne niema bi sa atade kra tokuro bi e de dedem enti ama atade no wo akira efe pa nanso ne kọ ho ben ho no atimani so enti be me hu de wana obewawa ewoni tiri na ono tena se wo hu de anye da na na obekwa akoye ho ande enti wo ho day by day no otie wo komo wono wo kasa wo yobi asabi enye de wano na sabi wonim obedim ho enti ukwa animu wo ye good wo hu se de wo si hu de no wo ye papa so wawa no wawa obehwew some few months bi ni ade obewa ntino obi o ma wonye hu de owo oba hu bia no pa na emum bema ehu oba no obeware na eboro so wan yi a eno na mama bebere wo be 10 na ade na teko wan yi ekọ no na woni sika na on the metro upe oba no achew niema bi woni mu bia no oye okay ade enti na wosatwen akodi wani ya afe 12 months ade enti na kodi 12 months ebro ye fan se bro 12 months ora ma me nko Peggy ho bra Peggy Nicky how long na u pese wo ne be man nante ana se be man no won nante ansa waware wo
Oh, Nicky, I think say in your days, in your month, in your years. So ushia bema no. Na se oye won fempa de a. Oye yemfa se oda chimu bema. Uhu ya uhu. Oba no nso so. Oba no so uhu ya uhu. Okay. The nti ameka sa ne se nipa ho wonfo. Nipa wo ye den. Nipa ho wonfo no. Obi onimi wo fia pa ye Beluchi. Beluchi nimpa se nipa ho fono mentem. Nipa ho wonfo no ya. Enti se mitimi no nante 1 month. Na se me no wanko a unu se me no wo future. Enti imagine say relationship. We share no woni na 3 years 4 years. Nia nka mo ware a mo beye nyina no empenatwe moye modi style moye bi ebi kura timi nyinsen abote. Okay. Na wo se wo peme wo ne mete wo do me na wo ne mete menyema wo se minko yingu. Yeah. O ko ba bia o mpese mehu ba bia wo ko. Say ya debi say ya debi odi misiesie eni ne na akwantuo ben na yetuo enu tina meka se be ma do a ohunwa na se wo ye ne mfempade a it doesn't take month. Okay. Ebe take month na 2 months e bia e preparation ye de ko be ma na busuafo ye de ko ba na busuafo ye pe venue for the wedding ne sa ne man kitinkiti bi ne ade no. But say you betina 3 years 4 years there was some mo ware anka mo ye nyina mo ye bi be me na busua na huwa kwakwa hu se bi woto kwa nyina oba no so busuafo huwa kwakwa hu se wo be me kra no sa oba no kwa na de ne sika sa no aduane ma wo e be de na sa ware ewe no ma ware ama ayeye enti aware de se nipa dowa na be me bi dowa na oba bi do be ma enti yes eni kwa say it take more than 1 year. Because one way ya oba krokro no be bibia ma no wo na wo sie se oye your only chick o se de be oba ko na be ma foforo so de ade foforo akwa dada do. Okay. Na oye lusu no enti so wo na ebia na wo do ne pa wo do no se de owura kan ye no na ya tena 3 years 4 years wo so do me na me hu bibia na obi so aye ready a ememe na ka se ma ye hu twam omo na kan ye so do stage bia oba won worry ya na wo time eye den etwem na imagine say me no atena 3 years ene am ka say wa wasting me time 3 years na me ne wo tia 3 years no wentimi anya me ho ade wentimi anware me a me se mete wo sage say wonya sika na meja wo akọ ora yeah empempi no eye ana ye mpanyimfo no fa ne se me papa me di be me bi ho nkomo a kire no da abrantie bi a me ne nam opeso oware me o sister di ne kakra so ne hwe woni ema bi ho empempi no bebre na timi paase. Oh se eyen so se kra se ye na ehu hia enu nti na me ka se wo de ehu oba se de wa na ba wadwum se obewa. Okay. Enti nye dana na akwa enu ade enti o steady no enti wo be steady enti ye hwe steady ni mu no eniema ben ne niema ben musa no obi awo ade awo ofafiri wo ba ho e de ware no ene niema osuro ewo e de ware obi epe wo ba na ni so wo shipat mi handle no wa no me mani so wo shi oba wo ni so wo hye no ye mienu ye ntimi ebe peja timi tambia no me pe oba ofom na ze me de no kura aha enye on se ewiase obi a wo de ope ena making de ntia se obi timi hye obi nani so wo hye nso timi eba mumie mu hye na hu se eye saa nete a e wo se mumu no baako tu ni hu su wo se odai mi do wunti no me ba be ye ketua mosi e ba sa mema no etimi yesa bi nso se be ma no odo ne ye ma oba fom oba nso a ono nso eba fom se odo a me pese me wo ma be ma pese me tenenti me ye nisa ya wonim be ma pew na oso be wa sebi enya ona abema ni sika ato aduane edi enya ona wo behwe no nyo on ne so be wa enti owo ma kakra bi a ayese waje watum but ayese wo ye nkwan na apese nkwan no etu ana yede unya oprekese
unya omomo ni bi no wama ni bi ene niema bi je ne bi etiri mu a wawie because waji watum nti aka niema kakra bi na wo ye nti de wo ye ne ye se ebuo ne di kan ebuo wo hia wo be suti ama no ubu obi a wo se wo ye suti ma no oka asema utie because ubu na oka se o ko baabi pese o ko baabi ne oka kire o se menkwa a utie na sem enyema bia nani nye ho so onimmo enti wo ka kire ade we de mempe obi ni nkomodidi mkrotimi ka se enyema bi utimi nya beema bi ono atimi ka kire se me de enyema bi sei na mani enye ho penifo se bosom opese ono tena che no ene kire na chiwade enti ono a ono opese ono tena che enti no na wa kire oni ompe se me niema bi sei ni ena mempe me girlfriend me hu na me se me pese me no nante na me fro owei me wa abonte me wa me ne me adamfo nam ha ena me ni fie ena me untimi ne me nante okay me ya me tuwe adwumam efie se me girl no wa me ni fie a me nim se bia me wo nchen okay me ni adamfo a se me sorry akoma adamfo ho enti me yire me first wife me adwuma okay se bia nse ne me te anadwu se nye sa senka anadwo makoye nsi ya anadwu duba ekobudu mienu me te ede me hye mada because no me koye show ma na anadwo makogina ma ade asa kameda ochina because mesen akoyi me se minna ba me adwuma enti owo so unya nipa no wo kire ne wo pe na otie na oye mawa eno no enti woni ne nante be 2-3 months 4 months na sensem na wo ka kire no no ontumi nye na still wo correct no na obi onuma wo ye wo de me patcho ani me sorry na say osan repeat say adna as sorry na dos no ni say de bia no repeat yes on ni say onye obi a obeba abebo okay enti enu say be ma bi o ma obi onkwa wutwa so ntem okay obi nso onuma wo na ote no odo ohu ni say wo steady ebi a wo patcho wo besesa edi be wan ya na stone sisa no ndi onu ti yin sen ko bem dia unu onu wa obi kro no wo but on wa enti se oba opese be ma warewa o chia be ma no ka cho so opewa bisa ne se be men na mami hu niema ana mami hu yi mami hu niema ope na enye mretenten a no me be nante no uhunu de otie na uhunu de opa e na oye na pede e ma no na because o se I say Christo sum yeah uko asoda ye so fa Christo na ne de uko Bible mo aso na be ka cho se de uko Sunday school first class ayi ni e kire wo am wo hu ni Nyankopon ubi Christo achi a ye se ube Christo ni a niema se ni se na be obitim ni Christo ati ya dey anantie na aboa sa na wutimi ehun se mahunu we de metim ni Kristo anante sa na be man so oba se opa be ma se opa oba na wabisa no akire ni ma sensin na ba wonya bisa nta de obe open to you Peggy Nicky wo hu ne se emema no se uhyia no a enuoma bi ho no obetimi aye a na se nkomo bi onu obedi a obehu se be ma idie obeware minti ma men set up ana se yensusu na ya na ye hia time se odi behu se be ma idie me ne nante chene ma 1 or 2 bi o ye kire se obeware me ana se won so first day no utimi te sanka no oh first day no utimi te sanka no sa won utimi te se me ka se bia what date pen oh yeah there are certain things the ohun first day na 2-3 days no oye no or past relationship no when who be woman okay until sometimes we don't just go into relationship but you go there as a student. What I say you go there as a student o kwa kusua o kwa study eniema bi enti nyesa be man ka se me pewa ehwa no wagye atum an me so me pew but e was a study e de be eniema na ekosom relationship ma menya bi wode ene wo yenim
So relationship is about wo se be ma no wo se wo ba no dani school ni akwada me oba na me ka me de owura so betimi aka ne de but me oba no niema bia manya me past relationship no me current relationship no wo se me dani osuani a me sua ade chese wo se me hwe niema bia na nka me pe wo we ni mu a manya we ni de manya wo enti bi be ka chem so oh yeah, this is what I was looking for. Okay, and no a bit me say Bema or spend also na no Bema spend also NHS or oh no really. Okay, because, not really. Some of our ladies no they are mistaken. Okay. Bema mema obetimi afa wa usle, you dress well, you do everything, but no said ye osi pesa otete ne ma. And I said, the person na worry fieti no wo onya marriage material emma no. Okay. But oh yeah, you say on for unko programs. Okay. On for unko gatherings, social gatherings. Na ni hu say presentable. I say me see ne girlfriend ye. But o hwe ni fear, you can't manage his house. On worry with that Nicky. Man be oh yeah. Utimi hu obi. Ni ye very calm. Ojo or form. Bema ni peda type of woman said obetumi atete ne ma said ye ope no but wo de gatherings na do be kwa because we are presentable. Man panyin bi one ne wife me omo wo shop we dum me nam fofo ni omo na one me kwa ejuma me kokochia omo ma good morning daddy good morning no say ya mommy ti ha na meka se me worry ya me worry na me shia wanka me worry na mami sere so mommy no so ye kokko no so dey say ma kokko say da bi o the way me hu ya no ni PSN o say first day o hu me na me hu ye na shi o say first day me hu na me dwa pa na me hu ye machine pa but me hu for some time na me hu sania o say ada life keke na wo bo obi catcher na say ma wo I say Yaa Nicky or we. No on say kwaya me fa so wo ma hu hia tete wo some ma people no. think say opiese oto anklet the other way around o tattoo the ade baako wa bosuo no na wunya ni yie ma bosuo no ne de ni pedua no wunya ni yie enti wawo tie mecho ya mecho ade bi hwe ene me call mase if you masi ye dida ni mu no if you anam koye mere ho ade won papa na je ti ade me call ne nchen na unim maya ye wo kasa abusua me ware oba no ye abusua tia me no ene man na me hu ni da ye ware me hu ni da enti em se ye be ye na me bisa mo maya de no kasa ma mo no o kana semti ne me hu na me kochia man asma man kan say wa hwe ho so ye papa me atade ehemi de ehemi ndi ebro be say 6 years beba enso hemi eno yepe eneme yepe what did they mention us enti hwe na ma hwe me ho so ye eye said ye me madam bi me eno ubeka se wa hwe ne ho so ye eye mabosu but ono no ye na make no on say or PSA or tattoo or bonny ne hwenem or to anklet or ye unto obi hu na the other way around like eno de eye ono na nipa no na onu hu ne se so obi aye se ya na make say onu ye hu na nkasa no onu no sa no nim say ya the other way around no like in quote but little did he know say onu de ne life na wo bokeke me de me bo me life bo ne life keke because onyabrema ne ma onyabrema ne nyamesom na wo so no pa wo be pon ade chi a emo no nsia na ya asori a wo kwa adwuma eno na ma papa ne de pe wa si me ma hu ya yeti hey last week sure be ya na video no trend me one man madam be sending me kra na minim se video bi cry say on say me frel ni pa o send video ni ma me obra boy adwaman pa Yaa Nicky wo se wo no
otimi di ne bada hospital no di ne oche ne boyfriend no se ni kunu di no hospital ho no e na an ko program di ene adwaman de mu bobi ti o mu bobi e na say ne baby o do this say there like on or kasa but omu nim say dwuma Debbie and a radio so ayati me ye intro no me kan bibi say fa na say me kita phone say si na me ne me boy kasa baby ene me kondo ene ma feel enye me na me kan o me ka me put me hu into somebody's shoes say si a sa asem ya o kan krofo aka but no mu nim say program na na me unim say ye tuwe ti me nimo way back oh yeah show yeshia me nimwa na wunim me ne washia me hu obi a me life me ti lie aboy you said there no me nye bi da anso ye de chain de aboy ni bi beye me nom sa obi onim bi anim se me nye obi a me nom nsa obi onim bi anim se ye ko club ye sei sa na ema no nanso bibi o wiase bia me nim ai me enti ewiase no se e wodi obi ehu obi a odwen me hu me last bi na me ne me kai ne ekoye shoes na me soft maami bi nenam ena me de ne fa Vienna road ho na me drive na me yes of maami emfa na ohun e ma na ejina ehɔ ne da ehɔ no ena me bie light no na me pese Valentine lame na me bie me so me ma highlight pa ena na pese madam no soft maami ne hunu die me em sense of my father so da bi na me ma highlight ena me chance half mum na ye sex workers ohun bi da iwura na ma go say na ye call ya be nam chance of mami me go on light dem on see them city omo fe chen ma omo asore dem omo gu but e bia wo do hu ni say eye ni suban na enye omo mgu asore dem nyame na ayo madum ebi kra kwa asore dem say beji o de beji be nyame na ayo madum na ebi omo de ebia nyame omadum a omu nye saade enti mami ngina wa asem ya wo kan so wo hu na mimisa Peggy se Peggy be ma bi betimi ahia wo a onim na koma mu se meware wo na emom no Yaa Nicky man say wo nose ring ne de meware wa obeyi wo asomade no obeyi se menyi masomade no de ohun wo de che no no da be mi afedie you say ade nti na onye Nicky menyi because of say wo mpe be ma na na me pe no se odome a se de meti bia o mfa me sa okay se na mabone e na ohu e na eche wo ti die nti ne ya ware awi a wo si menyi but me nso me hu ne se menim obi a menim madam fu bi a o ware na ono kra de ne pias na emienu but o ware ni kuna anka so onyi o ono ayi no bia sometimes pressure from the family be man ebusuafo okay and sometimes ka say o worry a you say o worry for tene ntena fidi for tena bia or something like that now why cry na tro say oba wa worry MPS ne hwene oba wa worry nhyenika no me the reason say me say some men are pretendable Peggy anunsi some men are pretendable okay obeka che wo say obeka cho se men to anklet obeka so se menye we but okwa abontene a sama na no no mo twempena okay enti me de me minyi me masu ma bonu tu ye den tu na so ma de tu me mehye otase enti na me I will make sure say me so mepe be ma obeti mase no matter how I am said de metie bia no my husband my boyfriend is supposed to be okay with me so na onu said o tie bia so me okay me pretending kotena ware ase because o pretend e beto mrebi no you will regret it good to me ade be a part and parcel of you o ye ne dey but onim say utimi hia be ma bi the mutual feeling between mumienu no ade bi a wa akra utimi ka say we die mi nja obetimi eja eno so wo honom basa chinchina a wan yi asomade ba akwa me nware wo de ene ne obenya akomom ya wonim ansa na oba be sa de ni bia eno nti na me se be ma no
oni ni hia opɛ odie bisa ne de opɛ okay awon se enu nti wadamfo ase na wabɔ ne hwene mu mienu obisa bɛɛma no de opɛ ne de nanso obisa no no atena kyɛ ne de opɛ wodi gu nani ase na ɔbaa ne nso te ase no so ne ɔbɛwaa no sɛ opɛ sɛ ɔno me ware de a mepɛw na mu sɛ opɛ sɛ me waa de a eniema bi sɛ woya ebi ebe mama ni age ebi ebe mama ni metimi awaro ana betimi am ya tena se owura unim sɛ me bɔ me sɔfo din ana ma sorry prophet Eric Osefrempon me kɔ asɔre me kɔ na ma to me anklet me to me nan ni me enu nyinaa me nose ring yi hye me ma so ma de hye me ebi wa kra me kɔ atade bi a me pɛ na ma hye asɔre obi anka nkyerɛ me sɛ ma me ndress saa na emom me na me wura mu no de bia me de ba obi anka sɛ me nsesa o afa me kɔ asɔre a me anam sesa nti me mu ni sɛ ye wa asɛm bi sɛ esegya ne hyewa wa bɛba de tie ne sɛ sɔfo no wo ye mature obɛka pɛ ebi kra wa bambi o preachi no ti na nipa bia o conscience ye tibua enti no tibua na ni ubedi ore ene wo hu sɛ nti wura no tibua ni udi sɛ ame ba so ro me ntwa wa no nti fa ne sɛ the same way no unhu ne sɛ mema na ɛyɛ ɔmo yɛ ne jaiwe ansama ware wo no unhu ne sɛ wo ne ɔbaa no ware na wo ne te ema ni hu so dokan na wo do no wo krampo no wo nan fufuo mba bia wo de ne bekɔ eni afie a wo de ne bekɔ kra na be ma oba na nkasa wo nkan yo nso no abegyae ya ma menche wade bi ye ya ha Ghana ene Africa ha e wo no your family okay community okay pressure de be ma wo be ma no wo de opa oba no right a opese o ware no obi be hunu se bi a me no nam enkan se bia emfa se ebia ba bia wote no nko be ma no wisu kampo dia ono na matambia moteka mu pie frifia moteka enti ukọ ne nchen a woteka mu ene ade nti nipa hu na emum se wo ye be ma woni ka na no oba ne nama na ye area eho enye ba bia wote no nye bia hodwo asantase ni ba bia ye na abi ana wo ba bia nheda enye ba bia bie pa na na kwame nso oba akofa na obewa ani obi kura be frɛ wo be ma no maame abonama na ese na kwame ya ne abaye bi akofa na ese odidi na chi chen gugugu ne nan emienu na wobobɔ ne hwinim na nya oba we abem oba watete no nyamesum enne oba wo akofa no ya nya bete chwade enti on se community any society no be man de enko opew opa bet ye betimi aya enti ne maame beti no afre no enti sa no ra obema wo oba na koba na kuma mu die opew nka wo na opeso wa enti anu no bonso be ka cho se me pa wa ko ware na wo su no we gya na kuma so ade ma na ko me pe pa nanso me maame se me ade nkra ya me fe nanso me maame enam esuma yewom enti se di siti enti me serew se wo person no ware you see yare ye Ghana any ye society ni baby e woni nti no enema bi on ma wo nko a wo kra no obi na e kasa ama wo wo ye den obi na be kasa ama e decide ama wo eni ade ene somo nso ayi wo mu nti no e bi krampo na awon se osofo wo kasa wotin asori ho no ba asori bi mu na wo na wo baabi a eho mie ya makwa asori bi mu a me bɔ mpa ye obi agyan ne mpa ye hwɛ me se wo nso wo bobi tu wo nso wo bobi me wo question bi a me bisa sofo se sofo enti nyame ti wo bi a mpa bo na me wo sofo bi a sofo taba me pena semro sofo the friend sofo ta ono bo taba the whole Ghana kumasi no obi anim your friend sofo Steven Kusi Boatin okay minimum sofo taba o kan na ye wonu okay o say nyankopon ti obi a mpa bo okay that topic we na me program o radio station baako o si nyame ti obi a mpa ba ni port ono e na ebu aten see enti ya society baby e tin emma nipa no be ma no pa okra na ye betimi akeka obi nhu
obetini abeka acho se ke we out there no dey we jantre ni ba ye bekeka nse mama wabem tono enti owura eno no Peggy ye brene ya so nti eno no ese de owura ka no okay se odo obi a na wo kasa wo de aso ebeto fom atie de nipa ka so so obetensem ba obehwere odofo bi okay na wakọ ware na fe imagine say me date owura okay efia owura tim no compound house say me ba is because of owura nti na me ba honom wo wuti fie obie ni wa me na wo asem enti do ba kan say Peggy de wo mpenipa de enti owura ka sa ne say me kan ni wo fa de ne ko school kakra ne papa tua fees na bi nti omu nyina wo say wona bra bom mi nware abusuani bia ma ne nya yie aje se me Peggy ya no owura be ware me so on the assembly so enti se mo ka se mo ye owura sa so a ene owura no so ba kwakọ ware de eni kwa se oware no e ho no beti sika kwakọ to ne tamfo de na baba betena fie enti we eye futuo ma abusua no ya ma menom ne yesewa nom munya manu mo monko bebi o makoma belong to but Peggy asema ye kan o se be ma dowa me ba mpese me chipping no to anasem so be ma dowa ni kwan se otie obi asem ti na me so me kire o se eye community a ye team ewi ase se de etie no aha no untumi enye saadu je se ubu wadwen guso hwe mema okoware jise bia wo ya don ke bia wo obi a onfa already community ninti na wakwa ware me Peggy a wakwa ware me Peggy a minimum aduane ye unua ma betimi ababo so ama wan we oba bia opese obewa no no esida already wo be wu no omote ase unua ba no te na ware ase na nigi wo ho no but ono no persuade you say men kofa ne wo ye de wo no yemfa na be unim say sometimes sadie ya yeye oba no omuhu na appearance no de jeje no make kind for all you know no da fom timma be ma no so hu se ma wa form a omu duku bo omu maso omu sha atade si fom zim no ahomaso ne ahantan ne dwehye omu ma chen de omu hu se asema wo kan hwe ye ya ha no Ghana ha ene ya ha ye de ne se ye be jeje o watade a wo hye saa ne ma chen gugu na ne wonsa wo huna wo obontokuru mu ene me kra de me ware wi amesa bo me twan ya ware wi ansa on se ya ye be eno no ye on se wo se wo kwa asori bi obi agya ne mpaibo hwe wo se nti wo nso wo be bompa ya manyame a ede eti enda me che wo se ye ha no already on ka se wi ado wa no be si o time na obi be hye gon esini na asikim eno ne de ye beji atum ege ye si asole nanso enti na me che o se ye ha no se wa wu no je se o ye be ma we take bold decision me che o secret bi me nianom emma me che me de se me ye be ma me nianom ma aya na be ma bia wara wu nianom wa anyi obi a ye bold ya wu nianom be ye so be wura wawariem there was a baby na problem bi si me ho ma na minia medi obachi me wan ofre me and say on mi din koma na ye din koma na obisa se na maame okofa maame asem ebe na msansa adam de maame asem abawo masema me nia bia ni right na me no me na wontimi mechusu maame me wode me pe but all can in general say society no society me asem na can say the society me say your society no uji say you obi a wutimi de wo nan esi form say nipa no na wutimi take decision ma yourself ba obi on man ne maame ne papa no make wo abusua na hwe wa university ani ade maame obi obebo bena krogu so na wo akosima bo hoka na oba wi akofa no oba chengu ne nane ne nsa na me yatetu nyamesun mu na akofa sa ba we die wa komanim so obai ne bebua o sa ba mi kro ehye ohyenenu nkro wo yi ama oba bi mu akofa so wanda no woda onu kro na ese bo support ma ne ma yi enso ma mpese oja no o de ma Peggy to aso time oko ba unim se ene aware bebra ejija
and member be bromo trim pena ewo or my warrior outside of marriages and yes and ye discussing Siciano. Okay. Because society no any family ama beman and too soon ne film padie or bow ye then wadono name mum and ye steady no what to say men worry no or baba bebo no what fadie was shattered apologies to ye nuanama mo ye friend say omo de say omo som ono de na omo kwa meka omo a ye kwa sorry for no wonim so obekwa so obekwa no ne kat sisi twempena bebre obekwa no ne suffocate obi twempena bebre enso so wo ankwa sorry so wo ankwa sorry o ti ase aware bibi obi aware so kra no Peggy okwa aba no kra no enade buo san wo fom na oba wo sorry ote club no ono buade be ma bi ko adwuma upon 6 o'clock wonim say Christopher ma wade egu chen wo mom nkwa yes of course okwa adwuma upon 6 o'clock ono ko hye ne mpena ono aba be 9 bisam say de enti no aba be 9 no de wotifie ne de otifie sa ne yiro ba odo aye friend wodo oni be kete de mano sa no wo ne ka say she's not my wife but a family ni wife wa wari wo de wa ma abusua no because say abusua ne pew society ne pew ente ne ma me be se na gya akonwa ne tena se onim say ye wo bia me do no e wo honom onim say ye wo celebrity bi wo Ghana ha me ka adekro o media yi mu me ka say me specify so ye present or ye blog or ye say ya mu be hu de nipa no mu be figure out guy no ho ofepa ba facha me na yere no ho nhya da nye fe onsan nim dressing enso de wa o mu sitie na so mo ware enra o matena che oba ne nye oba wo hu na obeka se nko obetini ne guy na atena che sa enso o matena even guy ne namfofo ye mu nyina ye ka ho obe ware guy obe ware lady no oh yesere no yesere pa boys na yete ho se me de man sire ni bi ko me yo ba guys no anu afa ma fa say the way na akofa woni ma de wo no ho so obe wo ye ne de no lady no say wa polishing na decorate no enti mi say me ma society ana say peer pressure bia entity ma bra boda e ma me kon share prison level enti no ras say no kra no person o kire say steady no acha wo de maximum acha me de e 1 year hwe fane se mu bedi 1 year no na mo ware ana say 1 year twam ansa na ma 1 year twam de na wo se ba wo achekra 1 year me maka na me se menim say efidie so maka say oba se be ma na oti abro afe 12 months no onya onwa de na still otuhye da masa pe ba bi fa na kra na o mpe ba bi fa die pa na etwe ade he ma mencho ya me se mepew na me wow me ni waka de o bia mani je ho a de na me etwen ade sika no me person be your word no stadium ana na minya ho sika ana ye te aka mam ha no wo po ba wa na nansem koje me o sa meta kwa awade yi wo po ba wa na ye nya bibi dindindin no kre sabi unya wo snap mienu ene ayi wo sika buomu ade kakra abusua ne te ase wona opese ade ne ye fe na akọ fa bag ne wa ahwani ne niema beka ho eno ne ade a 12 months what there 12 months what so your ba na no Peggy Nicky so hwemu anka sen maximum ka wo de be ma nante sen na oware wa na ope oh probably by the end of exactly a year okay nice amunyina mo oh yeah exactly a year because at least some shasi a be 3 months di obi ade be hu ne yonko achi wade okay 3 months and they no crow because you bind the oil then with me 3 months 3 months and ni nyina bounce back to the last week you treaty ye no communication no oh communication no se communication no wo mu mienu mu ntemu a ayo kwa 3 months ndi obi abe hu ne yonko achi wade unless you don't communicate to each other okay be maybe ho no on kasa wa ware on kasa relationship mu but no niema bi wo ho no ma uhu enti se mu communicate mu bibia na chi wade bia owo bia no ubehu okay enti acha 1 year de na wo se mo de akwa se de owura kan etrape mame tutu anamo sha se hwehwe ba bi foforo because also obetime de wadwen kire na ba na e be link up into fra na waka
watchre wadwen no entem ne ekoye nim na emom and makes a link up no with topic of the day no enti call the edi kan no yen topic of the day uria na fe ni ya link up no enti se open link up amemfre obekire wadwen what topic of the day na afre me pese me hang up on you enti numbers ne 0243114497 0243114497 032249803 032249803 enti wa wo frɛ no sisi afrɛ na wo frɛ no your topic of the day na adwen kyerɛ na wo de ba the link up sembe mu a mekatew medase bebree enti no obetimi afrɛ na ya twetwe nkomo odantentan atwetwe pacho di ni baby okase free yo mpanifo mechia mo bio ya from Robert okay na yadama se topic na mo chere no we de Yankopon Isra mo pa na before na mekoso no mpacho mese kakra wa se ye papa no na o chere no maybe efa sa PSA ni necklace sa na no se aha se bibi sa na madam no so kan bibi se oh me de sa na me bibi sa na me okay because me ka se ma on se your culture so mind dia on the culture on the culture and the culture so me define the what here okay and the kwan afa so dresses kwan afa so akasa kwan afa so your normal ana ware so edited and to say yeah ware no any kwan afa so dress you me na na define the way and define say me se me be ware o na busu no bia nim say na yamane na yamamre ni bibia na say oba mi se na mi jo na o dress bibi sa wan kasa no nti sa no manase ko kopeke sa no mane free mpacho ati ho na se nti oho no omunhwe ni kakra okay ana fi so me ba ai topic ni so kakra meeting aka na so no yesterday na ma uni mi se ni ma mu ka se my student no ni sie bibi ti se no ma bi wo akikan ho a I was yesterday we are sana ya ta se ba ware because yesterday you na sa no mani nyina na eyi no enti how long o the best study oba obehu aha mpacho me kan ba enye mretintin ya brand nti mate enye mretintin at least if the name bi oba no na ba ma ho ti oba bi ho a opibiabo oba kafra ananso entimi engina so onso betimi afro don't time pacho di ni baby akase free every year also the best thing that for go me do fiente o and stop it there come on yeah that's it na ba be koma ya mame ani ye ni amana o wari o ba o Ghana ha dia you we one why other free outside bla sabu china dia na mo kana bu je papa ka dress na so dey use uniform the body paint about the aba the use uniform ba fa gara ni ba ko eni be usika no be use even pre ye ma me ni ma ni pa mai muntie na munhya na nso bonso sister bi aboaboso ai o hyehye ne mo re or you just say eno enwia wo hye ne ade enso so kofa ni fra broche na ba yanko dim odontentan memo ajo meje so a medofo odi ni baby akase na me pacho odi ni baby akase free Madam Mohammed Mikazi Flas and Jeff Jase. My member of us. Yeah, that's it. The Mokani na no, Elfan say a football, and your normal baby Uma is Yana Yitin, normal baby Uma is here from. Okay. Yeah, Papa, there, and I never parents said, and never to you. And to many of you that comes a first from home and a hygiene. Now, the America can make an say, me, Nami Esme Wariano. Me de mani bu se oba sei na me pe but enye ne sa na me ware enso no still me do no e te se de na me hwe na pe fa ne sana nka opo oba akokwa ukọ ware tuntum aha na me to oba na nka na no fo soro kaka
And so say worry no when you je. Oh, manage. That's the most important thing. Na de wood na. Kocho say. Oh, daddy mo adwuma. Okay. Oni nyame nya adwuma. Mo adwuma. Nyame. Odanten time. Achichi ni o. Yeah, me nua ba fefe, wo di ni baby aka say free. Me ka say free. Atun so me di mama sewa. Mama sewa ye ntie wadwen kire. Topic yi de ma sempa na makobo so yo. Sa wa hu kasa. Hey, me na last week me fly me ka say me lo no. I didn't know ya we mo den den. Ina die. Ma sempa pe nyame hwa mo maya de. Nyame hwa won so. Mama ye hu ti de besini aya ye babo ye plan ni. Ebia metibi mo topic ya metibi ma me ne so na ko school no ne ba no so ye nurse ni o de ne ba ko school ni. O ma won wa. Enye se obekwa akofa obia. Anso ne wa wo ba ko. Yeah. Na ne ba no so trema. O ne nurse ni anante. O ne teacher ni ba anante. O ni na amboa no. Amboa no wo na wan ko school wonye nurse no. Wo na amboa no o se da. Yeah. Nyame mwa wati. Nyame be ma odi obe do sene a wositie. Obe fa sene a wotie bia. Wo school na wo obi ma me hu se wanko no obi be hu se wawie university abo PhD wati. Kan wa ko. Manko school ni anu o madwuma me ye kama. Na wi ase de. Enye ye nyina kra na ko school ebo ayen. Ye certificate am wo good dem no. Me kasa me de ye adwuma nka enye me adwuma ne kasa adwuma sister nyame be ma odi obedo wate na ma wa ba mu kra ya ma nwe ho dwen akra no ho ene wo nkwa ho wo nkwa wo ade nyina wate me da se won so betimi afre na wo de wa dwenkyere no aba ene de wa callers na ekono calling ne time ni dwane ne betimi afo frefo be mi nsape na aka ho odonten time Pacho dini baby aka say free be me na. Pacho yente wa dwenche. E na tonzu fo afro. Me se odini wa dwenche yenko. Me pacho wa dwenche ne se. Oba do fana nka o se ni be wanya nka e no ha de normal. Normal wo hu. Wanya de normal pa because wanya de no hu bibia. Bia o pese wo hu. Duka ka uma na bro dia ne se um proba ba de ko se na ya eso fu dia ya da si bebre ni link up na de na na pigana ja me pa cho mate ya betimi afo frafo mienu aka ho aha ya akoma 87.9 odontin tan djumedie so ena was hello me pacho dini baby akase free kase search for mampong pacho yentie wenyumre so film set so bano like omuno sigu omuna yana yemsepa sigu na yana yemsepa no lazima yana mwaba uhu oba chain dan na uhu aba yeah o ma me da wase why itiru makoko no o ma me da wase o se me na wase enwumre ma no makoko no kafra won so betimi afa two callers aka ho numbers na 0243114497 0322 0322 498035 okay odontin time hello odontin time dona de chileme pacho dini baby akase free film coffee yentie wadwe nche nwumre but man na change down from paper chain do home yeah many do party do makoko many do pacho adana mkaje ze po ba mami na nkuru o de edru ho no ma no afre na wa pebi why okay also betimi afa one caller your last caller na ya the link up session no ahihye so odontin time
Hello. I don't time. I don't time. What do you baby? I can free. I think it's so for each mom. It's still pay a book. So from Pacho Yente, why didn't you ray? My teacher say, so the Mokano, a year. So, I look at it. So, you need to know, and you might. Okay. So, and a wapa. Okay. And I was what to say. And you could see a book, a thing. Okay. So, hopefully, that's why you need to attitude as also. I'm not saying it might be one of you call the second offering. And now by the same in the children's one, and the Hundia, and the Kamiko, the Yaa. So for me, must for me, no before no, for no, okay. So beat me. Who said, Bema way was sick until worry free me. I'm sorry, them a beboa. Now I shut out the Wakofaba, no, I teach them come shabia at so. Now we're Jan. Omunya iwa hu. Enye. Yes, mo ti na me should me to be wale to committee no. Obi on to there for. Me kan ye say link up session no ebeba ntufra. O kire wadua na wako na obi aba. Pacho udi ni baby akase free. We dey from Mohammed Mobla. Pacho ye ntie we nwumre. Me kasa free sawaba. Hello. Pacho ye ntie we nwumre. Nwumre dia mo program na mo ye no kama papa. Ye da se. We dey pe no na mo ye no. Ye da se be me na. Ya no mo achi sister first ni mo nyina ama. Pacho sister for studio so pa. Me da se. Me da se pa. Peggy. Yen sign out na yen fa link up no embra enti o last words any o shout outs. Nicky de make an say said the near nyina deliberate wo ha say no. Okay. Yes say ye worry your parents society ni bebem. But the American sometimes we are old enough to take some decisions. Because one way yeah na baby a wo kwata na ho nye otena bre. Okay. But ebusuane se ko enu nti na wo ye den wo ko ye no okoso no wan konya ni je bia mfiri no sa befie so ne so akwakoye asem foforo ti mesre awofo no any society yen sorry religious leaders ni say sometimes I almost omoma the benefit of the doubt. Okay. Because our rebebra enyina ejina sa eniema no. Okay. Mechia Priscilla Adwoa Boatin. Okay. UK. Okay. Any Nana Kofi any nyame wonhia wo mu bebre omo dasi ene me maame a wo me otie me nyame hia no pa why say me maame o si radio hu bare ai akosua ba adwoa akosua me hia bebre nyame wonhia wo amen no ma onyini nche na afa ni ebenya ska mu wadi bi enya asem ketwa ora so audience ye na ye o say ya ma 1000 ya asem we on me na me Amen won. Asem. Nti yansan nye topic ni bi. When asem no. Emu ensem bompa. Ye brain nti yansan so sibiem patumra. Di amanfo enya. Na nka me hwa se producers ebe boa yen a nka ye next topic we ya ye be san ye no. Edi amanfo enya. Onfa so for same metenam. Yenya. Asem. Onfa so for same metenam. Yes. Asem we. Ntu de embo ne tawni enko. O de ya chia now say obi say open me number me number is 0244 enya wo ka say ya no mo mfre o ade asame na ma kodanti em friend nka say ai ye fra mo mfa 0244 0244 123 801 0244 123 801 me the American say obi bia de obenya no so nmu yi okay wo hwe na wani gye ho a kwan bia so ye de on sabetimi akan anu mo mbebo okay na ya mama ha nyina akina ma meme yie ne dia mu nyina na ma ma yie ndia menka hwe
Some say wa may 1,000. Now bad dia. Ya monsa akra ope. Problem. Iti. Asensible. Ne so be yin na monsa. Woni nananu masem. Na say ne ya makra 1,000. Ti se o ma because wa may yin so dia me 1,000 no meji because ma checking the pay wa bema na wo no wo pepegi Valentine we say brunya no Valentine ne yi pa nsia se numo wa technician baako na se mienu Belucci miensa DJ nine Peggy enum meme beka ho a nsia nti 6,000 e pipinsia meje mu na mo bade a o attack me ni kunti out Peggy ene na ase wade no wo mpese obeba na wa ma Peggy ebusia for link up time no na asono nti fra na ode o number na tudwa oba type a wo pe no na ode atudwa na yakoye nim 0243114497 0243114497. Good morning. Aha number. Good morning. Fatu amoso. Pacho di any baby akase free. You told me for the cafe free. Sepe. Okay, Pacho you when you ready. Pacho me pay oba mi finish from oba ni fini say from 18 up to 27. 18 up to 27. Pacho for number no tuja. 0544 0544 78 43 32. Yeah, that's bebre. Also bet me a friend na cheza mo rere ne de camera atomo so na mo dwane. Owura de o pel. Owura, eh. Maka choyere, ochina se mesi ama na ira hwe ye na se no. Pacho odi ni baby akase free me dofo. Pacho free me Kwame Amponsan. Kwame Amponsan pe oba type ben. Pacho people about type all the 25 going. Okay. Ya kuma ba ku pe. Oh, ya kuma 1. Boss be tough. Emode. Obi ya boa. Obi ya. Why is it over? Oh, what da kura. Wada. Duro bi anka there. Pacho for number ni tuja. Pacho me number ni 0244 544 284. Yada si bebre. Onso obetimi afre na odi o number no atuja. Ai. Would any baby okase free? Me pacho me do say. O say opo ba type be. Me pacho me to ba wa serious. Oba why you serious? Oh, okay. Now why you serious there? Me pacho. Because when you serious oba no ba won't mean you serious. Enti pacho ope age no be saying. Age no dey ehun so den yan. Ehun so den yan. Okay. Pacho for number no to jai. That number ni 0597 134 775. Inti su bi ona. Me pacho ye da si bebre. Ye betimi afa last caller na ye de ofre edwuma no esi. Obi a otie yen bia nwumre ye chia wo baby a otie yen free ya da wase se dan nyina ye tena ase ya na wagye ya tumu se say Ghana ha when tie program we Saturday any Friday na say edwuma no unyante anase unyamba krom ha enti no ye da mo ase se mo agye yen atumu enwumre ye catch us say when your bar now pen when your bema now pen work for it and waste time be maybe we catch us say oh no waste time on your maybe ho enti no hwe na say won wa no a enya afi na obegege na si ho no ma be enfie mienu afi na obeka say ni suban omu ade oyesi hello dini baby akase free that for which one you okay mpacho for number ni tujai 0546 58 20 92 mpacho sisu biem no wanka ne ye 0546 okay 58 20
90. Meda si bebre medofo a wutie yen yada wase se dani den nyina ojibre na wutie yen medin e de yakoma me producer eye Beluchi Rasta ho ofe ochina ye se obi 1000 me DJ eye obonke okohwi mo afe no waba sanso e na Timo ona ye technician na ochinchinchim mfidie no ema ye medofo eya show hu siye na fi ai show hu siye na ema no kre ene odo endi wanim abrebia na ye besensu ehia dase na medi e de boss bi tofi Yaa Nicky ubetimi afre me ya akoma ba ko pema crow bye bye. I beg the look on as the shaking move to